And the kila ni uto tiku ni nonda makanana nunda tiku kina, I will go. Kimi masara itu mana matagalilay ni na rawa ni I will go. Na kena rawa ni na tudake toso me na kauta na itukutuku. E baka tau tiko me na kaukau ako ya e ndondoni me tiku weekend say ko na kaukau ni ala tambu ko sa ala takau tiu na kalau. Me na sobaraka na iyo tio tiningau na nda tiku kinango. Ya na kaukauan ni uda tau muri. Na raida na nonda ulutanga, the early, the later, and the loud cry. Na uda tau manda, na uda tau muri, kei na yoti ni kavi pandomo lewu. Ngo enda utolu na ulutanga wakati yo na matagalaylay. Baleta ni nabugo ni ngauna sa udokoti rito watakina, kene karua, rasenga ni ulutanga mo weekenda. Lotu ni kavitu ni lesu baka roa mai. Ndondo ni mesama tata tu weekend na itukutuku ngo. Enda mai baka na numi walanga. Enda buku ni ngauna enda sati ko kina. Sao rato kobuti pata tunga kina. Enda nonda mai tiko. Menda vital no kina. Enda mbongi ni kuwa. Sa tehu mai na mataka me pakanaka. Au sa wakarita kauti. Kime mesama ida matoka. Ena dhava na inaki. Ni nona wakarautak na kalo. Metengudi kenda na uda tamuri. Kapag siya na ngaw na sa ati ukin ngo, na iyoti-oti ni ngaw ngo. Aulis matagi muri, and early writings na naroon pa walo sa ngabul kao na kaya nakatikubango, and that time, na ngaw na sa ati ukin ngo, the later rain or the refreshing from the Lord will come to give power to the loud voice, kasi bang domolew, tiki-tiki na nang dayulutangan ngo, of the third angel, and to prepare the saints to stand in the period when the 7 last plagues will be poured out. Bakaw ko tayo kenda na ngaw na ni kadibang domo ilebu, ka bakaw ko tayo kenda talanga, e na ngaw na sobrang kina na yoti-yoti na mateda evitu. And then nangay rito sombo, nakabungin ni kuwa. To prepare the saints to stand in the period of the 7 last plagues shall be poured out. Iya, nimberati ko ni na sowaraki na matedai vitu, nimberati ko ni na basika na matedai vitu, e koto eloma ya ndio na ngauna, niri, ko iba katukati ko na ibolta mo, na ngauna nirarawa laylay, na ngauna nirarawa i-chekope. Tiko eloma ya, nimbera ni lutu na matedai vitu. E naliw manamay na ngauna nirarawa laylay ngo. Dapat ngo na puno kaya may dapat to kina na matagalilay. Taniela na kena wasetin karuan at kinaindua, and at the time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation even to that same time. And at that time the people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book. Basikan doon ang ngaw na nirarawa, katal ngaw Matthew ya, chisu, wala ko to Matthew, ninangay lewsar na ngaw na nirarawa, kasi nga ni bakaki na liw, man na bakategebu kay pura-pura, kaya ba na ngaw na ongo, kana siya nga saratal nga emuri. Wakati ko na matakalilay, na ngaw na nirarawa, ngaw na nrenre, and the baka usot tabango, siya nga ni samba usot tabang, bakan duwa pura-pura, according to the Bible, the 2 verses that we have just read. Siya nga ni samba usot tabang, duwa pura-pura. Kani balambale, o so toma itigo ra, walu mo nga na neno itigo ra, balta raururo ya sa stabo tina bura-bura nda tigo kinango. Yan na ibota betu kuna weekend, senga ni sambon do nga na ra no stabo bura-bura. Sa stabo ti bura-bura me kana kena de baka na matakina. Probably this generation. In the sarayda, na beka sa ukuda bukino bura-bura kana beka sa do kain raw na may kina na daga baka dorti kuna te bura-bura. And the sakila ni sa kendango na yoti-yoti ni sa raninda kaya probably kendango the last generation. Simada. Kaya kaya nga siya nga ayaw binakatami ito ko na bono ko merani yung geti kenda. E na ito mo ni pakapakaraw ito doon ni menta sa pakapakaraw ti ko kina ni kuwa kalawayan ni bising ni matak. Sa doon ni menta pakapakaraw ti ko may. Kaya banggo pang dita kami kenda na pola-pola ni Mrs. White kana bangon early writing tale. The commencement of the time of trouble here mentioned does not refer to the time when the plagues shall begin to be poured out. Siya nga ningaw na ni matatay bito ya, but to a short period just before they are poured out while Christ is in the sanctuary. Kaya naman bali,
Nangaun sarangan ko sandun mentana na magtikan ni bato chisu nangaun sarangan ko tikan nalo manlung kitam sara. Desin kilan tik ni singa, desin kilan na kenangaw na nakanga menda na kaba menda bakaraw. Sangge to mana, trouble will come on the earth, and the nations will be angry, yet held in check so as to prevent the work of the third angel. At that time, the later rain or refreshing from the presence of the Lord will come to give power to the loud voice of the third angel. Balatan ninda na siya nga nitara, baka matay lalay na ulutang ko, au baka matay lalay nga ibita na kay chumike. Tuntiwang ko na matay nito was, trouble will come again on the earth, and the nations will be angry. Nadama na bunar na dundukin na may mata nito. Nabunar na dundukin na may mata nito, and nabukunin ren na tara na bura-burang ko, konta sa ating bubakilati ko eningo. Na dangilamba na walubu na dangilamba ko sa ating ko na kanay pakatangin-tangin, then siya nga ni sambaw so tabay bura-bura, sa ating bumbambasik iti kumango. Na tsunami na may katodongo, sa ating bumetaray bura-bura, and kilati ko na kanila ko, niyo kenda na tamatalotu, and na baka beta kinyo kenda na baka bunat ko na langgang ko. Sa asin itututubo mo weekend eh, semua tama. Ya naka ena baka dunruir na may mata nito. Kaya kaching ko nararamalaylay. Nirnaduru, nations will be angry. Nangaw na ya. Nanonradunru, sana raw ni kau tumibi kenda na yalo layla yo kenda na kadibi menda baka raw taka na iburang go kena yoti-yoti ni tugtug may baka raw takina na tamata. Sana raw tel nga ni taray kenda na rere yalo laylay. Menda baka ndeo taka na itugutugu ko sulebe kanda na kalo menda wonta ki bura-bura kina na beka sa raw yago. Nanon na le sumai. Samuria, the Samuria tingmaya. Okay. Ya namuna sanga sulia kina na kaukawa to give power to the loud voice of the third angel. E yoti tino na tutug matay nga ni anglos, karon ni anglos, katolo ni anglos. Na yoti tin tugutugu, pebo ka mako na ta anglos ni wasetin kawalu ni bakta kila. Basi kina ngonturang Yesus Kristus. Sa yoti tin tugutuga. Endon don me kadi ba kibakan domo ilebu. Enda nangan reba kina na kaukawango. Merawa kini nindang nanggay, I will go. E nangaw nan renre satu na matantong. Ngo siningaw na ni banggitong-gito. Nangaw na enda kadibi kina na generation go. Siya ningaw na ni banggitong-gito. It is the later rain which revives and strengthens the people to pass through the time of trouble. Au summarize tangan na bikan sa wili kau tichumay. Si usa kaya tichumay. This message will become more decided and more powerful. The sins of Babylon will be laid out open. Papiloni. And oira bagay tabi na kadi bakan tomo ilebu durun lotu. Tua, sa ating kabusaw bitu mga maluan ngo na tarongan na matagalilay. Ngoir na ikumukum ko erna chosen ko erna oir na tamat ko erna baka damar na itugutugan na yoti ningaw ngo nanu ba kami nakawakati na matakalilay wasam bimbi na baka rukang gabi kan na tikut na bangni ko senga ni lotu ni kabitu tawdok na baka tabi loud cry ya may matataraw weekend wasam bimbi but I have to mention it merawan in the kila o ya when don't me besaw na nongwila ko lako from tomorrow. Niyote na kema ngo, mendio na besa umimbasi ka na nong bilako-lako. Bulu makayalo. The fearful results of enforcing the observance of the church by civil authority, sinasabi ko, the stealthy but rapid progress of the papal power, all will be laid unmasked. Di ba soto na numutsi na may buno nga makapit na buno bito na kitu kina nakakeden mo maleta oira na tiku maliwe ka darsin kila na mo sumabala ngi mera wili nga kenda lang nga makapiti ya na buno sa ngai mbera no gobe buya ka usangay kila ni wana numati ko ni national audience ti ko na sinro ya na buno bito tiku kina bakango. Thousands upon thousands will listen to him who have never heard words like this. Siya sa morong na itukutungo, this message is the last that will ever be given to the world. Na yuti ni tukutuku ni kaluya. Ya na muna nangandrama kina na kau ko ni tamuri me bakani sa yoti ni tutuk menda ba kau ko tekina mengai raw kina weekend na I will go ke bakasi nga candidate talano wala ngaraw kan will never be part of it no kilani sa second part of the loud cry duran ba ko TV na tumo sa para sa you are lost enak
Chineo sa kai. Hindi na. Kaya ka sa senga niyo tiki ni loud cry, you're lost. Goodbye. Namaste. Ni samade. Pasar nga ya. Ana tugu makabiyo kan. Ana tugu bina kata nakalo minta rongo na kabin kuwa. Kene mai male sa kayoti ono katale. Sandondo no me vesau na non de lako ni yoti na kembango. Tomana early writings, page 86. At that time, the later rain or the refreshing from the Lord will come to give up to the loud voice to that angel and prepare the saints to stand in the period when the 7 last plagues will be poured out. Karonin naki Makarauta kina na kau na utang muri membaliti kenda na yoti ningaw nungo. Mepakanakan saray dati kumay to prepare the saints to stand in the period when the 7 last plagues shall be poured out. Makarauta kenda enabukuni kena lutu na materai vitu. Dari teman na lakwa pagtakilan kena wase tin ka vitu kinain dua, tin ka ono sorry kinain dua kina vitu. And I heard a great voice out of the temple saying to the 7 angels, go your way and pour out the vials of the wrath of God upon the earth. And the first went to pour out the vial upon the earth, and there fell a noisome and grievous sore upon the men which had the mark of the beast, and upon them which worshipped his image. And the second angel poured out his vial into the sea, and it became as the blood of a dead man, and every living soul died in the sea. And the third angel poured his vial upon the rivers and fountains of waters, and they became blood. And the fourth angel upon the sun, the power was given unto him to scorch men with fire. And the fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast, and his kingdom was full of darkness, and they gone their tongue for pain. The 7 last plagues represent God's wrath on the unrighteous. Na mata ni lutu dabi to sa senga ningay baletikan ta kemakanda sa bangaraw tagikan ta tigo ningo. Sa lutu kira nga nadaba. Ko resenga ni binakata yor, the unrighteous. The plagues will take place just before the second coming of Jesus. Kani matayon sa wili kamaya. Kaya kau ni binakata mo baka wili ka pakamalua. Nabi ka na yado na ngauna sana lutu kina na mate dai bitu. Na sa wili kamay and nabi tikina sa otia kena sa mario sa bitu ko tongori dake. Kaya kung ano binakata na itugutungo sa achigube soni na kena papoingo gay kirabi koya mong gay lagi bulida wili ka makabinak. The plagues are very similar to the plagues that fell on Egypt before God delivered the Israelites from slavery. Toto binaka, the plagues are going to fall on this wicked world just before spiritual Israel God's people are liberated from the world that is in bondage of sin. Kabatangayado na non serekina Israel tamata ni kalau mai spite enayado nimber na non alismay ng turang ng Jesus Kristo. Mate na mate lutu na mate dai bitu. O de oirer na bagambuler ernan rombula mai na kana lutu na mate dai bitu ngo. O iranga ibang daba. Kote eraya. Those who are filled with the later rain. No iranga etaraira tu na kaukawa ni kalau enauda taumuri. O irangango erra bagambulay. Tua sabi sa muti kumena no mutarya. Sama tata. Kenembal male, me makana ka akayosai, ke makasa senga ni bakata ban laud cry sa sini tunggu de nauda taumuri. Mula daba. Saru pa sa Biblia. Sa amin, kanawa sa Diyos nga bulkan doon at tiginiti na kanakabango, e na siya nga kinaniya dawi ko, doon na kada, e na siya nga talangan, toroba na namubali, e doon na matin daw, vito, ngo, irang tamata ni kalo. Kwa talangan ko, na kaya dawi kenda, kaya makataray kenda to, na kauko niyo da tamura na yoti-yoti ni ngaunang ko. May baka nga, nakayayabo, e nanonra, sireki na tamata ni kalo may ispita. Kene katolu,
Ni bune bakaro takina na kalau no tau muri membaleti kenda na yoti yoti ningo ngo. To prepare the church for the coming of the Son of Man. O kenda na magitigo kina no na lesumay na non dai pakambules. Bakit ia en sambo waka sama tiu kini pe kai so na yado na singa ni non na lesumay. Baleta ndo na tarro kotokina. Nangai reda sumumanda. Blow with the trumpet in Zion and sound an alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord cometh, for it is nigh at hand. A day of darkness, singa ni mutu-mutu loa, and gloominess, a day of clouds and thick darkness. Mutu-mutu loa, saranga, temana. And I beheld when he had opened, something wrong here. The sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth or of hair, and the moon became as blood, and the stars of heaven fell into the earth, even as a fig tree causeth her untimely figs, when she is shaken of a mighty wind. All the heaven departed as a scroll when it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places. Sa toso na veiulu ni vanua, gengger na kalo-kalo. Veka ken sar mepakana na fig tree ni sang gengger na buana. And every mountain and island shall move out of their places. Yanu era toso. Tesmen, toso da kamay. Tesmenia, toso da kamay. Kene veyano na la yer kambi mai kena kema kato tigo Australia na ngaunia. Kema kato tigo mai video na raidiro. Ir na atu lau ir na toso mai. Ya lo mai video rebe ka rayaba bala ke na veyanu ya. Ona atindi. Na tarong na tarong, and nana me bakana kau sakana kau ti, and nana magitigo kina na lesu mai na ngon turango Jesu Kristo. Kem kasayado me aba bala na veka kengo ona atindi. Wating may biti na dangi lamba ba. Kona kani matay ni category 5. Winston. Au stigo may biti ya. Kima mimbo si tigo may lambasa. Kakatu ko yun doon na buli ni Velutak, kiwerto na laka ni Sumabaw. Kima milambas, kima misalnya ni Bakila. Sa tugo ni nga, sa suka koso na buli, na nga ni ocho tigo ka na basi nga lebu, sa araw tumbe, wala tumbe ka na basa, tugo ni Bakila, sa araw tugo may na warning, ilang ilama sa tugo ni Bakila, may suka. Kima misalnya ni Bakila. Ocho nga na singatambu, sa lako man ni tugo ni Bakala, yado, ene bebo nuwa so. Ang kay dito man doon singo dito singo to ka usot tabi turangan ni koro lo may biti kero usot may wala kay nabua. Durto ngon salo baka mundo ki kwasar. Oh eu adi sartu singo tok. Oh go kaya ka man di doon na puno iloma sa malek sarami kero vital no ito. Sumbunga mo ko taron ko sa kami ni mulo binaka. Ni turangan ni may lo may biti may koro. Natapos aron ni meta kaputige tu kalili sartungan go sa mo sa kabi ko na niruya sa nga dibekan kasar ko ayo taw eu naturuan ni kor may nito kor may lumibito chungo may sang takati na nito wal ko ay bakata ni tangilambong gitu no ko bew o sangare de mo kando me dabuta na vale block na vale simende na tangilamba ko ay no to kor may kor sang muli na ni na kor kabe sangare de mo kando iya nakabakando mumbulay ayado. Nangin lamba. Kuara tal no takoir nakayado beira. And then ayatin day nang una ya. Kaya makanda sa bulan doon umakatigo ni singa. Yan na muna bakaraw takin na waya na ayatin day wal nga o ira etaray ira tu nakaukaw ngo nakaukaw niyo da taw muri. And quotation sa uli ko tiya na nawala man tugon bangko kaya bakaraw takin na kaukaw ngo membaleta na singa ni nona lesumay na non day bangbo. Baleta singa ni singa raw na singa. And the kings of the earth and the mighty men and every bondman and every free man hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains. Rabuni ni kuan na besta katiko na mate. And singa ya tamata and vinakata me mate. And said to the mountains and rocks, fall on us. Lutugi kay mamimay, and hide us from the face of of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of the wrath is come, and who shall be able to stand? O they and they atin day minatundira.
Autaro. Ibada mentangan dia mana udah temuri. Endondon. Kenda bagai andu anda tiungo enda nana makitigo kina matan tuni kalau endondonu menda tengudi ena uda taumuri. Na kenda bagai rau sandondonu me bagai dorio titiko mai. Kema kaya sanga it's not too late to start tomorrow. To start after this camp. Not too late. Yan na bimbuli. Kito ko titiko mai. Mai non dapat titiko na mo ni madawango. Desarai daw ti mai ni kau ko I will go and arawanga. And kau ko magraw takti na kalungar kau ko ni temu. Sakit kanay kurin na vikao ko endangan reba ti ukina. O sila begertaro. Demi wa center pakasam. Bisa kuni buna me matata weekenda. Mera ni matata weekenda na kanda. Mera ni matata ni sa matata na weekenda vital no tiuki. Demi wa center pakasam. Tal susulo tu bindurum comment. Jan. Dua via taro. Dia tahu. Ausyen kasih buli. Kalau berbala, na untuk temuri, na tahu dia kasa tahu dia korang untuk. Bina tahu. Don bina kaya. Enda na muria semua, enda na kaya rani lagi rei na panganan sa. Kau tiken delio, mai tahu. Kaya kau senyo kawai. Dia lakolak na mani senyo atau mana bukunin nonton kau na. Boleh, sabi tangklo. 8:35. I have 20 more minutes. 25 more minutes. Kaya kan na maniseng niya daw panangaw na ya. Kaya kau senyo tengudi and au the taumanda nanuma early, later and the loud cry on the ulutangati. Kaya kau na senyo kawai kina au the taumanda ngule daw na au the taumuri. Au sa liwe ke baleta ni bina kata mo raidara na important. Nem bimbi ni vetengu di ni tamuri ni berno gawi na wase ni ve kame baleta na uda tamanda. Usa kilara oti ko nem bimbi ni tamuri. Baleta na tamuri na tawa yang abai ko kaya makasing lutugi ko na uda tamanda. Bina tahu. Satu so Iya, ngona samringan ni kan sa kayo titiumay. Acts of the Apostles, ron pe pailim sa kalima. But near the close of earth's harvest, a special bestowal of spiritual grace is promised to prepare the church for the coming of the Son of Man. Yan nakanda sa rin titiumay. Na kena sobra kina tumuri. Me baraw takiko, baraw takikenda. Kina nonambasi, kina kenambasi kina ilolak. May lomalangi. Na vi kaso na kauta may nauda tamuri. Tutu ne Paulo beta ito. Waseruan tikina bitu kana tikina walu in all things showing thyself a pattern of good works in doctrine showing incorruptness, gravity, sincerity, tikina walu sound speech that cannot be condemned, that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil things to say of you. Ngona ka ena la kabawe ko na uda tamur ni satarai kutu. Na kau tu meme ona senga ni ora reba ka mo tukuna bangan no na tuku ko vina kata na kalau merongo na tamata. Na tuku ni be bagaro taki ona senga ni ora ri ko mo tukuna. Ko ya na kai tukuna be sound speech that cannot be condemned. Vosa bangan no tiko, taito. Ena kena bakan dia bakan bitia. Vosa bakan dono tiko. Ia na vosa bakan dono ya. Ena raunga buain dua na mata terai kotu na kau ni uda tamuri. Kau tevita na samen dua na rautin kadiwa. Tine basanga bulkaono. I will speak of your statutes before kings and will not be put to shame. Au na tukuna na kemni lang-langin matanda na tui. Au na senga ni mandua.
Te vita na tu e kaya ni sengeni mando ame tukuni kemuni. Venga na vonu ala kina community dava mata dava se dava nga ona sengeni orerva mo kau tana tu. Ngona I will go. Metarai ko na kau ko ngo sanga rawan I will go. Ke pakai senga na kau ko ngo and sekta lain rawan I will go. So that. And then nanuman in sa I will go tiko. Na I will go, na lako merabakang bulay kina natamata. Mebuwa na nonda I will go. Tarada kawasiru subkanduan tikinitin katolu. Then Paul answered, what mean ye to weep or to break mine heart? For I am ready not to be bound only, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus. Paul asintu kuno kaya, au asintu bakaraw meu besual nga. Meu badaptal nga. Meu mate. Sino yung tumarang meu besual nga? Siya. Nakaukuha dapat taray Paulo tiya. Nakaukuha niya lutam, kutubita lo ito ginin ko. Kaya nakaukuha mitaray kaya. Turang maram, darbo mo nileo. E nabugo ni bangananu ni I will go in the lang tiyo kinagawa. May kan kinawasya ito ulit ginawalu. Kaya baka mitira, kaya baka mapalangi dake. Iya endina ni usa Sinai e nakaukaw may may choba. Nayaloy, Sinai e nakaukaw may may kwa nayaloy choba. Sa kayo mga dama. E nalawandon doon talaga kaya nayalon day. May utukuna raw may irna chekope na nonra talain dendre. May ir talaga na Isireli na nonra iwala-walada. Sabi taman day tau tumba, I go itumba. Ibu ko nangauna, and the sarere tiyo man nga, ni tukutuku mo doon, menda tukuna na itukutukun doon, may ir na nondalew ni lotu. Na itukutukun ni bebakaraw taki, na itukutukun doon, menda rongada tiko na yotyo tiningaw nango. So nangauna, and the rere tiko, menda tukuna bakan doon. Ngay rawadaw na I will go. Melabeti man non rambulo retu ya kini bakatangen dengan do ko bina katana kalau meratalin na nama ko ir kina non lesubay kina non ray mai. Sibada. And then ngandre bana ko youth to muri. Kani toma. Miracles. The sick will be healed. Ngona be kanado ngon sampai sikin na utumuri. The second thing, saray tiga muri tiga bekan walay so. Ndarong ada na kanay tuk awili ka man na kait. Mighty miracles will early writings again. Mighty miracles were wrought, the sick were healed, and the signs and wonders followed the believers. Ngona kana yado ngona and ayado tel ngabe kan na yoti tiningaw ngo. Rongoda. Bunga na tamat na saray dito kini guarda sarama na YouTube na be kata do karabakador ada berda kau tiga rabe bakam bulai chiku rabe masula kini ko saranga ni ko rede chiku endua ebich talo tak chiku ndona kai tomate lakon di koya sa bag chin kalima na no tabi mate tu willing abe kon tin voltam sambula sabi di de kelo mani vale en singale busaranga ni ko o willing ka chiwa o sakila na buni kena ado chiwa ni sekilan kaya tu kina aralen lotu. Yang baleta o setan dia kila bina kada kena na noi bolatam bebe kendaru. Ni acu mai daka, acu mai malang. E kila cigo ko ya, ni o kaya na kaya bo tiwa ya, sama ngaya ngata kiri tingi na temata. Na be kaya e dondonu mena ya na yo tio tininga unango. Sa liu rawa ko ya. E na nona be bakada lai. Sarakati ko ni ngo na be bang bulai ni ko. Na so na yalo tamu sa daga tiko o na bola ni daga ka ko na waseli matikin tol sa vulkarwa yalo tamu soli ni kalau be era sa talai rawa bua na muna sa le butuki na be kan saraba tigo ni kuha be bakam bulai me bakana kau sakay na kau temor sa liu rawa. Nang nganusal na kalau na very simple. Erna kay sarabakin na bekan na kama na kalau through his people. Iyo titingaw ngo. Iyo tamati tarayir tu no kakon iyo tamuri. Kane kuri. Ena kau tatani be irna tamata na yalo ni rere. Sana sobra kana kalau no tamuri. Hai? Ang mula na bibulana.
Oh, early writings again. My attention was then turned to the company I had seen who were mightily shaken. The numbers of this company had lessened. Some had been shaken out and left by the way. I heard those clothed with the armors speak for the truth with great power. It had effect. Many had been bound, some wives by their husbands, and some children by their parents. The honest, who had been prevented from hearing the truth, now eagerly laid hold upon it. All fear of their relatives was gone, and the truth alone was exalted to them. They had been hungering and thirsting for the truth. It was dearer and more precious than life. I asked, what had made the great changes? That great change. An angel answered, it is the later rain, the refreshing from the presence of the Lord. The loud cry of the third angel. Great power was these chosen ones, said the angel. Sarasin gay rerbakan doon ka. Sasin gay taray rawal nga, nabunaw yani, sasin gay taray ko lang nga, nukaw tutiko na itutuku. Sabi bang raw takit irtal nga, era na rongoda na itutuku. Ngay langman na itutuku, era sarang mabitalia na lewan na iturukan ni Koro, lewan na itu ni Banua, lewasar man nga, nililunor to matubala, sasin doon ka, gay rerbakan. Sa bimbin doon vera na posin ni Kalo. Nandina, era sarang mata. Yan nakana bagador na utamuri kwanta ngandre pachimo. Kena membali entar ngandre poket. Nin sang ngandre poket salah kan tamat tu santarahir talan ko koni utamuri. Kana da kamango Isaiah 52 52 tikinen dua. Mokadi ba kanto mo ilebu kakuan di ba kadengu tampalakan ando mo mumbe kanan de bui ka takila vehir na nugu tamata na non ratalain dendre. Kina matangali chekope na non rival balada. Ay saya baka dorango. Taray ko na kau ni kalu. Rau kina behir profit na bengal sauti. Mera tundondo. Mera baka deo taka. Na itutuk nga dera na kalu behir mera baka deo taka. Ronga. Tua, sangai kuasarangan nautin ni nomunitargo. Not all SDAs will receive the later rain. Meva kana kawa sa kana kauti. Saru itu bimbingo. Rongo na kana testimonies to minister. So no wala na rara malay Mrs. White kana kabango ko ran pepe liman rau kaono. Tu na bango. Only those who are living up to the light they have. Rara mo sa kilachi ngori. La beta na mumbula taka na rara mo sa kilachi ngori. Who are living to the light they have will receive greater light. Unless we are daily advancing in the exemplification of active Christian virtues, we shall not recognize the manifestation of the Holy Spirit in the later rain. It may be falling on hearts all around you, all around us, but we shall not discern or receive it. Kung hindi na kapakalolonga. Sana ngayon nung ito nakakabul nga, nga ni Sabbath School, to may talanota ka na paptayso kayo na kain ba si Eado may ka. Sige tamo taraba, to ready na kamay na TV, to ready na YouTube, to may talanota kayo balot. Ando na songo ni Lebo, eda kami kara paptayso kayo na ka. Sana ngayon nung ito nakakabul ya. Sinyo ko yan, nakaibin na kati. Ibig kati may baka din na kumikita to may total no taka na kaya to nanuto branch ka nanuto zaptale ka nanuto what do you call it? Yeah, band ka na kaya doon may to may tal no taka ni sikita. Tuto kuma din sa kanto may na kaya to may ka. Balik ka makau na kaya to tigo ya. Ngo na kaya to weekend to. It may be falling on hearts all around us. But we shall not descend or receive it. Yan na muna, wandondo mi ukakina, siya kan diluto ni kabito todo ko. And then bakot yan ay tabing ko, kati pang dumuliw. Uwira nga, realon din na, wisaw na ilang lakot, doon na baka bawi yan, doon na kabito na kin ni mataka. Baka bawi na ilang lakot. Hiyotin na kempo ko, membasi kan doon ang dundui.
Mervakila na ponuan da tau tiokina. Neighbors, sa vinga, ponuan da kadaka sa vinga, mervakila do na bisa o taran tamato. Se maramango, se ngone lewango, se daurabungo. Merakila. Madi rusngabul karua, tiginetin kaba. For many are called, but few are chosen. Lewe versa kadivi, lewe ersa dingtaki. Remember les? Kadivi buru sabi the chicken kona will lot kamit. Sai, have any idea? 30 million worldwide? Right? 20? So I was reading it was about 27 a few years ago. 25. And if you go back to $12 million, somewhere around there, 28 million, bura ngo kenda na kadibi. Evida na dingtaki. Vida may kenda na $12 sa vida na million ngo koya oira na dingtaki. Na kami na tomole o kenda to ni beo kanito tingo Brisbane o kenda to me to tiki ni senga ni tiki ni oira kadibi me era to tiki ni oira era dingtaki. So ada bano no tombol mole. Tigur bangono pakatakila na wasi tol tikine ba. Tugu kine song to sari timbek. You have a few names, even Sadis. Even in Sadis who have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. Who is so favored as to be numbered among these few in Sadis? Are you? Am I? You going to abira kora number takibat kera na leon song to may sariti. Santo doon minta pakangga, si pakatapa na nung gusto ko, yaw narambe ka nindu abirang ko. Siseng. Selected message. Volume 1, page 122. Are we hoping to see the whole church revived? That time will never come. May matatati weekend, enasenga ni rawa ni revive to do ko na isongo-songo luto. Weekend na kena bo ni sa to se so orto na bene nirto sa via to se non to sa ni masu merto sa vangara na mata na to nimbula merto roti kin na ka koni da tomori to ka koni via ka kasi to ka koni via ka ndo ka murianga na karto da kaba. That time will never come. There are persons in the church who are not converted and who will not unite in earnest prevailing prayer. We must enter upon the work individually. We must pray more and talk more. Talk less. Ya kay, aulo nere. Iya. Yeah. Ora di itu pun ora nonton pulau ya, lo tuh sehari remata nggak ngikutin nawas kalau lele itu begitu tuh betul salim itu begitu. Eso nonton nonton kata gitu tuh masuk apa. Many. Nonton kila nih kalau tamu testimoni nonton sapula salah tuh nggak nawas nikah. Naka. Oke. So nonton bukan orang terkawa. Very radical. Very radical. Eu quando eu do warung ke sore itu kalau ya. Sih, betul tuh mana nombong benar. Nah, kita aku di isu di satu. Saya merasakan saya nggak lalu propos na biokan. Yo ya. Di itu benar. Nona. Saya bisa kata di bulan ya bos ini kan. Oke, soalnya orang pun tadi itu. Amen. Vì con đã tu ni bạn, chỉ biết con đã bằng bộ Isireli, đầu đây là người bắt đầu. Musuh kawalnya kan ada di katira kai, di sini yang kita pakai. Nah, rek serani bikin itu pun, kita tuh sih beras sana tuh naik. Kamu ni mau dia pakai apa tuh? Oke. Nah, yang ini bos kita lo, kau itu betul. Kita sih memang kita gitu. Kita sini gitu. Kita tuh mereka ada di kartu kilai, yo
sembera te umai. Uko tu sati u. Nak. This need to experience, okay? Now. Nak. Waka tiko mai dake. Ni e bunga na yo tio tini kai bakando mo ile bungo. Wakati kumeda kendo na kotesi meda kini na ndona kana hava kama no tumure na kauta tani na rere beira lele. Iya. Kati ko na voltambu era na nugugel sota na nugugel si pero sanga ni tio kana lo menimbayongo. O irango na ngona ni kai bakando mo ile. Era omba baka omba na tamata era lang bikin. Au bombo tumito na taur na sesena na ultanga na ndona ngaunango. Na final shaking, the final shaking. Kona yo na ve kuritaki na kaya na ya dokina. Undolu elako, undolu talanga era lago mai merame beso mitaki. E na sendi affecta kana lotu na na biumbi undolu ko era sivra kitani. Baleta ni undolu talanga ora tiko mai tumba ya me bakai matata tiko okay erna basika mai erna ngole mai kin lutu. Era mai beso so mitaki. O kenda nga menda tauro matua na nonda inda medambe. Samtata. Binak, na wali mo nakasama ya. Do tale biyo sender mga nanan? Yes, ay. Sabi siya. Utang takangan ko na kaya bulit kaya ay. Ko na akin na experience tayo na nauto muri ko na sa kanila kami. Yan ang kailo rin ba kana evidence ni sa lako ngalele but firstly it's going to start individually. Kaya na kaya na experience tayo na nauto muri ko. And na sa kanila na tuwi kaya bi ko na expect ka may daw dito talaga siya. O yiko bakata kiko individually, so which means I won't be saying that, oh, dormaso, kendaru. Kaya ubata kita may challenge, say, na nung wili wala tamo. My, no. Akangwa, tamata ba kaya nundua. Sana gay muri na kaya no mo na rocker ni no mo bekilay ubata kaya nang turang sana no mo relationship ubata kaya ko individually sana gay like base kay tumba. Binaka. But individually. Binak, sama tatatigo ay. Do tale biya bakay kurita kana biya kana na neson sawa setiko. Sale kala nandon. Sawa biya na militi terus out. Weba. Sawa weba. Not all SDAs will receive the later rain. We may be sure that when the Holy Spirit is poured out, those who did not receive and appreciate the early rain, those who do not receive and appreciate the early rain will not see or understand the value of the later rain. Me daga tau manda vei kona uda tau manda sanangai rawanio nana makikina uda tau muri. Baleta na uda tau manda enona daga me tauda na itei sa kuana posa ni kalau ngono rongoda kina vaka susu ataka me kandre me tumbura manda na itei na posa ni kalau kuasa hati ko na lomamu. Sa tumbura ya sa matua na uda tau muri na uda ngai dau tau na me vaka matua taka na itei ngoi volai na bonua eastern countries, eastern lands na nonra ngau na ni tei early rain and dau tau na bula October November, later rain na following year March April. Kaya na ngau na mengai matua kina tau kina na uda tau muri me matua kina na itei. Kaya baka tau na tau muri ni siya nga tu na itei. Na yang apa kata mana utang murni saya tunduk na kata utea. Kena memang lo kata tu mitu wakila mandele una uda tau manda. Me kanderawa na rara mo koyo sakila tinguri. Sa tau mai na uda tau murni sana gai baka matua takiko, me baka date takiko. Ena buku ni ngau nandre kena ngandre ni kalau ena bukungu, ena bukunda. Ena buku ni baka bulai pura-pura. Salah kona yoti-yoti ni kati baka tomu libu, the loud cry. Yoti-yoti ni kati ni loloma ni kalau ya. Motiki ni lako ya, motiki ni tos-tos ya, motiki ni kumu-kumu ya. Otherwise, you will be left out. Simple as that. Sing talindo na kanta kay raw ni kairaw. Sa senga nga nauta taumuri. Sa sinran den nuitak. Men dua na nonda tikina na maten tu sala ki paruta kana klo. Apa sembimbi. Ya na buku nonda ngono sandana tapai ke ani kuah. So ni sabo bida na nonda slide zikir.
Mo. Sana tama kaya na buong ngayon. Sa ka nga na buong program eh. Hindi na tigo na tigo na mata, hindi na tatiwe sin kalima na minute. I will demand that sometimes later. And that take bumber na mata kalilay. Au hindi na tigo, kemi hindi na tigo 15 minutes. Ando na ngono nagay claim ta kali sun tin kalima na minute ya. Dan ko sa kilan sa kana pa kalebu sa araw chikan to mandani ko. Amen. Naka sa sindon ni mami kalole mami baka binabinaka na kung hindi na tutugong bimbi kaya mami sa ako ng tuki na naman mako. Share to sa mga tatigo na mata-share kini tuki kaya sambale tuki may wan nung tamata. Sabi ka alam ako ko. Yalo binaka ni buki kaya mami na ni mami kalo. Saan din dito ko ni mami lawala pa ni bula ko kalo. Uranga Wah, kata nasi aku ni nali semai kini kemana ya? Ando nalor kapal orang bertanya. Kami sama kami pindah kini nama tadi itu kita ambil itu kini. Kini dua nak kain okey kami itu kan okey ni ngau nunggu kini beruno rende satu nama tadi kami. Saya kau yang kami kami bawa sini kini kau kuni orang ni. Pertama nama itu ni ngau nunggu turang. Na tau di kay mami nga ke ba tim sambula talaga yung may nambula. Sabay tayo yung may na uta tao mana. Ini alvin na kanibu kay mami na ni mami ka. Mami plan sa so kay mami ko sa tao to ko na uta tao muri. Ibi kay mami na ro ni mami bila da kiti badri kay misini ba kila. Ito di kay mami ki ko to. Sama tuin na ko na bagni tutu na boy ni dai binawali wa na mata ni ko chipe mai. Lan kami satu konggo itu nama yang baki. Kasatu nama ni bina kana kalau. Di sana suli itu orang boleh bikin mami kiri sar. Minto ni kalau bo. Iwo tina songgo nyonggo. Pada salia kalian kana ngauna. Ni sakadi biri tu nama ni tamat. Mela bagai kian tu kena ojo cini ngauna. Jadi aku akan ojo cini tu bikin mami. Sungguh-sungguh lo tunggu Brisbane. Kalau sama tu nak kalau ni biar bina kan. Bukan ni biar lo yang tua. Mereka aku ni baka wale takkan itu tuh. Jadi goma, kata menona kalungata. Isarau ni boleh tigo. Sakit nangon goma mereka misalnya karena kata aku ni sakit dibikin mami kina. Kata misalnya boleh kasar nangon boleh semua. Nawale benar mami mula pakai dua sara, orang nampung ini kuah. Mami singa telah mula tabir sini tigo rawa. Rata lapat cuma dia kena utang kami boleh tigo. Jadi misalnya tu nak ni pernah kena sini mataka. Ini coach kita main bakal lewu. Merau ni mai ki mami roma ta patani tu ko ki mami sa wano no michu kina ena mo ni mata ongo o yo nata wale bunan raki no bulan no ni tomata o chibi no ni ko chi mami ni tomata mai ndio tu ni tu bula bi ki mami no no bi bo ongo ge ba ko nga te ko pa ki no ta no mata wale ena no na bi bono so kana vingara bichu kina kena ko ndio ta ki nanti na lewongo. Bersani mai masu, sebab peki mai nambung ini kuan nomor long makin nomor ini bagaimu. Jadi peki mai bagaimu nak nambung ini kuat, kau cakap macam mana sih ini mataka. Kena mai tomani tiga ni mai mubuli, ini wirara mai so kau ni sata bina kata bukan dia otak ini ocu cini ngongo, ocibi meron ini dikai di mami, kasliki mami oci, nada kata kan ini mami ni, ini bebukin nomor ni Allah tambah ini ocu cini ngongo, sisu ni mami soro kai bongo. Amen, amen.